אזרחי ישראל, ראשית אני רוצה לומר שיש לי אמון מלא בכלכלת ישראל. כלכלת ישראל היא חזקה מאוד. היא מדהימה את העולם כולו בעשורים האחרונים. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim banyak barang-barang di dunia ini adalah buatan Israel. Netanyahu mengklaim bahwa handphone, obat-obatan, makanan, tomat cherry semuanya buatan Israel. Dalam konferensi pers, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan siapapun yang memiliki ponsel memiliki sepotong Israel. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan dengan delegasi Kongres Amerika Serikat di Yerusalem Barat. Netanyahu memuji peran teknologi Israel dalam komponen ponsel pintar global dan pembagian intelijen. Ia mengatakan pengguna ponsel di seluruh dunia tanpa sadar mendapatkan manfaat dari inovasi Israel. Menghadapi kritik global yang semakin meningkat atas serangan ke Gaza dan larangan ekspor senjata, Netanyahu mengakui bahwa beberapa negara telah berhenti memasok suku cadang untuk senjata Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.